I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi na mom kanalu Lucky HD. Danas igramo Sims 3. Kao što vidite, ja sam kupio ovu kuću. I sad sedim i na kadi. Da, što radim tu, zato što nemam ništa u sobama. Koristit ću samo cheat mod Herlode, to je za pare. Vidite sad, pokucao sam ga 4 puta. Idemo da buđimo sobice. Šta ovdje možemo? Gde može da bude? Ovdje će da bude spavaća. Onako je mala i super za spavaću. Ajde, kupit ćemo koji krevet. Možemo da kupimo. Kupit ćemo samo za jednog, zato što sam sam. Naprimjer, evo, kupit ćemo ovaj krevet i stavit ćemo ga uza zid. Onda ćemo kupiti jedno ogledalo, onako srednje, što ide na zid. Otprilike može ovo, kad ustanemo da se pogledamo odmah kakvi smo, da smo ružni i lepi. Ružni i lepi. Što možemo još kupiti? Koju sličicu? Poster, šta je ovo? Slike. Nećemo ovu. Ajmo ovu, stavit ćemo je ovdje ovako iznad kreveta. Jedno možemo ovdje. Ove možemo... Ove nećemo nigde. Sad uzet ćemo jednu policu koju ćemo da spustimo ovdje. Neka je tu. To će nam bude za stvari. Lights. Možemo ovu lampicu ovako. Super izgleda ovako. Telefone. Treba će nam jedan telefon ovdje u sobi. Ovo je na podubat. Onda ćemo ovaj staviti ovdje. Satovi. Ovo ide na stolu. Nekako ovdje. Budilnik. Ovi su točići. Evo će nam jedan za komp i jedan za laptop. Stavimo prvo ovaj kao za sobicu stočić. Ovdje. Biljčica. Možemo biljku koju ubaciti. Naprimjer stavit ćemo kako ovo izgleda. Slepa biljka, ali ajde. Fikus! 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 Fikuse! Malo. Ok ljudi, evo me, bio sam do druge sobe. I ovo ćemo premestiti ovdje. Tako. Onda neki TV ovako. Jednu foteljicu za sobu. Koji može stoji tu. Tepih. Ovo je nekako... Ipak ne. Mogu stazicu. Ovako kao ispred vrata jednu. Ili ovdje. Može tu.
prevelik. Neki radio koji ću staviti ovako na stolu. Ovaj budilnik mogu prebaciti tu. Stolove imam, ali će mi trebati još jedan za komp. Za komp. Pa da, za komp, tako, kako sam rekao. A ne, to je bolje, ovo je kao Xbox nešto. Sad sređemo ovu sobu. Neće ništa drugo. Sada možemo jedan luster staviti ovdje. Na primjer ovaj. Tako. Super. Onda za učenje kompjuterski sto neki. Ja mislim da ovdje ima mjesta za jedan klasičan kompjuterski sto. Ipak nema, morat ćemo da izbacimo fikus. Ipak fikus. Ne, kako se baš više. Aha, plate. Može ovako. Sad ima mjesto za tebe. Da, ima, ali je previše ružno, tako da onda i ovo moram da pomeram negde. Gde ću ovolike stvari, ne znam. Prodat ću, samo moram da postavim ovako stočić. Ili ovo da bude ovdje. Neću krevet diram. Ili krevet da povučem. Ne. Ne treba mi ovoliko veliki TV u sobi. Pomerit ću ga do zida. Pa ću ovdje da stavim orman. To je stoj, cupboard, neki cookboard, kako se već kaže. Primjer, ajde, može ovaj. I sad nema mjesta za uđem u sobu. Aha, mogu ispod TV-a ovako. Što ne? Nije loše. Super sređena sobica. Treba mi, da, lepo sam rekao, ne treba mi ovoliki televizor za moju sobu, znači neki solidan ovako. Ovaj možda. Ali ne, ovaj, ne. Ne može da stane na ovo. Koliko ti treba? Ovo se tuđi u sobu. Ovo će kompjuterski sto pomeriti ovdje. A vrata za jedno polje. Ipak ne, može tako da se ulazi, ajde. Neka ga. Sad nam treba kompjuterska stolica jedna. Ovo mi se uvijek najviše svidjela. Kompjuter naravno jedan. Ovaj. Možda još malo nagore. Ne. Telefon. Koji će ići ovdje. I to bi bilo to valjda za ovu sobu. Ajdemo da sredimo i ovu. Ako ovdje bude trpezarija, ovdje može dnevna. What? Što sam sad uradio? Dovi. Evo ga. Living room. Ovdje ide ovaj televizor. Tako.
tu može ovako dvosed kao. A foteljica. Isto ona plava može. Ovdje ovako. Pa. Ipak ne, nećemo foteljicu, neka samo to. Idemo jedan stočić. Mali. Neki veći. Evo ovaj. Priliči za ovdje. Može tako. Radio ovdje. Koji radi ovo, ne CD player. Ne znam ja tačno šta je. Ali ne može ovdje stoji. I sad ovdje je dobro da se ima konzola koju ću da stavim na ovaj sto. Logično. Evo malo krenuo sam ga naopako. Da. Evo ga. Ovaj čudo veliko. Tu. Biljčice, ovdje može malo više biljčica. Fikus jedan ovdje. Tako. I za dnevni boravak ovo je sasvim dovoljno. Barem za mene. Možemo jednu lampu postaviti. Samo da ima mesta negdje. Evo ovdje ovako lampica. Kad bi moglo malo, ne može. Nego ga tako. Ne smeta. Stoji tu. Imamo prozorče. Još samo trpezariju i da završavam. Da završavam ovu epizodu lagano. Ovo je veliko, ovdje super. Imamo mjesto i za bazen na polju. To ćemo poslije. Sada. Ovo ne može tu. Ovaj šporet nećemo tu. To jest, taj šporet ćemo da koristimo, ali ne taj, nego jeste šporet ćemo to da koristimo, ali neki bolji. Kao što je, na primjer, ovaj. Taj mi se sviđa. Crni. Frižider. Ovo je isto crni. Sve crno, brat. Ne vezi, tako je lepo. Sada. Kabinet. Ok, imamo ih dosta. Kante, trebaju nam kante. Treba jedna kanta, ne prevelika. Onako. Solidno. To možda stoji ovdje. Čekaj, dining room. Table. Možemo tu da stavimo koji stočić. Prevelik. Super. Ovo je super stočić za ovu kuću. Stolice koje ćemo, ajde ove. A ne, ove kompjuterske ćemo da stavimo ovdje. Tako, to samo malo. Možemo postaviti luster. A ne, već imamo. Već imamo jedan luster, tako da
nećemo, možemo postaviti neku stazicu ovdje. Samo ne znam koji, ovo je veliki onaj tepih koji možemo ovdje ovako postaviti. Ili ipak nećemo njega. To samo tu za stočić. Ovdje mogu jednu, nećemo. Postavit ću šta? Postavit ću šta? Pitanje je sad. Možemo ovo ovako. Mada ne, izgleda kao autoput neki. Ajmo još. Toilet. Ovo za WC šolju. To je preveliko je ovo. Jedno nam treba. Tako. Jedno. Ovo. Tu. I tak bathroom. Da se kupimo kadi, jednostavno neću. Ok, moram da prebacim na live mod pa go here. I buy mode. Ovo ćemo izbrišemo, uzet ćemo bolju tuš kabinu. Ovu. Pločice su ok, sve je to ok. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećim epizodama Simsa i drugim epizodama, tako da, to je to. Pozdrav!